Kani-kani ka motorbike jong uba amas kharkongor uba syong basa apa demi pernai. Kabla satu menem step aki pa library na saw baji. Haki beriu ki bamla bantip. Ba amas ulay thu ba kani ka bike adi ka bada register lan dila penbiang ki kot kisla ba ka office jong DTO. Haki ni kisnam ki baladab. Halo kani jing satu joka bike ka juu na ka yeng ka jong uladab man ujaru da ki ijahar syaki pulit. Nama makin wat man lap ki beriu ki batu ya kani ka motorbike ka jong Haga juga poru lapan pau ka jeng songkhia ya ka jeng jelai jo kinok tu kinok thiem haga ni kisni ki bamenta. Pada kalian ka jong uru kentu ki weipat ki badon ni ki motorbike ini ki jeng don jeng em bagi de bana pek pat sumar bha. Pak kentu ki bot pulit bagi de ban thwet ki beriu ki batu ki tiar ki bakum kini. Mar amdi tang ka jong uru basatu na ki babun ki beriu ki la ot bagi satu ki motorbike ki kali wat na ki sam ka jong uru. Ulapan pau ba ulapan paru bagi beriu juga anjir ban la ban tela kam ki nong tu kinok thiem ki bakum kini. Mar kena gajing satu kebukum keni ka pens iya ki pai ba anok snong. Mar kemjuru ka ora ka jing iya ke mensim beriuru.